Assalamu alaikum darabe assistance humanitaire d'urgence mi salmini mi yettomo be ka wontiri kono Yoroguiya Touré wondi représentant mo ko André. À l'instant nous sommes à Koya dans une clinique. On est venu voir la maman des triplés qui donc andi ci de balle be do yewde ka mede nyasinte bobo tato me ba to jube tunde arden donc kay ni présente mede wadande be donji de andro ne yude ni ka Fatima Yoroguiya Touré e ko baba bobo be ni de selon mabbe jenko to be do de ande ko wongo be no bi assistance humanitaire d'urgence bayde ngandene ko noddade woko be noto den donc assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah donc ni jam alhamdulillah président me wi men kadi o nodduno mo 2h du matin selon vous que pengu mon no yaniri on ka suudu donc rebe de falambe ko sombo dum ko woni sombo dum nan wano hanki be liberi men donka nan wi men joni do way arde ka suudu me yitto e lendi be vérifier bobo bettato kanko ka nene bobo wano nyasdinto e lendi wiire me yitti wano heccianki heccianki yaltino men debbi hecci hanki nan yaltino men nyasdinto be ni arde ka suudu bayta bobo no wali donka no wata arde ka suudu ga direct bay wotti do e donka mi atti donka laati mi woni ɗon tawi ko hecci hanki ɓe waɗi fiyo yitto tanpino pansement oto ɓe liijoto men mi yiɗi ko hecci hanki waɗi pansement mum min ardi leydi dimɗi hanki tawi pansement ko waɗa kutti fou laati mi ƴettimo ɗon mi yettitimo ɗon kadi fayi ñasdin ɗon mi tawi wonnoɗo pansement mo on ɗon tawi na kanko wonto mi yewti mo mi tawi ɗon o on ɗo wiilan joni mi habbo o nodda waɗɗo pansement mum ɓen woni inde makko ne o noddi on on ɗum confirme way ko noon woniri kanko wanno pansement après o wi yo on no waɗanmo joni pansement o on waɗi pansement o laati min arti donka an min arti donka mi hacci ɓe ɗo mi yalti fuu ɓe noddilan jadirawa nen goto noddilayno a koko mi yaw wondema ɓe libéré men woni min arta ka suudu ha e lendi ɓe yittito ɓe vérifia boboɓe feppodira gande ñande kadi ɓe duwa yittitade finede bobom ɗum waɗo ɗon pansement o laati min arti ka suudu ɗo ɗo min arti ka suudu ka woni ha jemma way 2 heures jemma reedu muusimo no faalade hurgu jam ɓe inni habbo min walla mo jooɗo ka pow wi po on ɗon kanko ndaara so wawi yande waɗi makko ka hurgo min ari ha mi yewti ka yaasi tan jogitimo ɗon o acciti huppude wotere ɗon ɓay tan a jogitimo jogiti goɗɗo dépporaki ka leydi wanno accitorimo mi tawi ɗon min wawatama hande kadi min tum mi jogitimo ɗum huwi fawi e nene go tan o e yalti ɗon min saɓɓimo ka o jooɗi ɗo mi ƴettimo min attiri ka suudu nde ha o arti o warti ka yanki mi ƴetti wudere goo ɓay tawi komi yettitunomo hanki fi mum ko fiyo ɓe regi ɗum ɗum kadi acciti e waɗano ɗum moƴƴi on sati ƴettuɗen nde mi haɓɓi fi waɗa hendu naako ɓaymi mi anda dega mum laati mi couvre mo ɗon mi noddi docteur ɓe mi ɗaɓɓiti onno kaydiji makko ɗi ka carnet makko mi vérifie ɗon mi ƴetti ɗon ordonnance goɗo toon kaase on mi noddi numéro on ɗo ka kaase on tun mi décroji ɗo mi woni inde Djibril par ce que Djibril opérine mi woni inde on ɗo fuu on tuma woni ko kanko ɗi ɓoy oppornomo min ella ala min awa joni noon haara firtike nini o piki crise ka waali ɗo nini o wawata immanade hoore makko o wawata fusi ka waali ɗo haray so tawi o wallay men haray ɓe wallollan no ambulance arirnamo ga o kanko mi ɗaɓɓoto mi ɗaɓo mi kam woni ga ko nder quartier ko jemmani woto e laygo min komi faala yo walla yaddi walla mi siɗa ɗum haray dey ɓuɗɗi ni ɓennomi o fewdorima o wilan kanko si tawi miɗo wawi ɗaɓɓude oto mi naɓɓa o e awa si tawi mi wawata ɗaɓɓude oto mi naɓamo haray kanko dey o anda hono hono mi guerta ɗum kanko o andi kosi naɓa e waya mi tawnamo naati mi kuppimo ɗo on sati mi noddi Mariama Touré soni ka 2 heures jemma ɗo laati kono tawa ɓa hari niɗɗi on leer ɗon ƴettali ɗon en mi noddi kadi o sifunoɗo mo bilande makko ƴettiri ɗo ha no waɗi kaydi resi ɗo ƴetti ñasɗi o prosolde ay ɓeyni oɗo inni laati tawi o wawa e darɗide haray mais si tawi o opporata no wata sogude mo kanko nene bobo bobo après mi noddi on ɗum ka jemma ɗo ka téléphone makko kanko mi laati mi wiidi bimbilaw mi ari ka yetton ka min dari ɗo ka lamtani clinique ɗo mi habbi ɓe ɗo mi noddi joma clinique ɗo tigi o ari o tawilan ɗo
laati men noddi o docteur Diom on tawi numéro no ɗaani en fait e ɗimmojo maɓɓe ɗo ɗimmilan ɗo mbaɗi sappo ari no nawan hanki Abdallah himmo toon laati kono docteur wuri wi lam ɗimmojo maɓɓe gono gaɓe noon de ono si ari yawi waɗa pansement makko ko suudu fino wawira arde kam kono ɓay Allah waɗi mi yalti tawi miɗo maapi min ɗo mi yaltu wiya fayi min daraka commune si tawi ɓe wawa lam faabade fino iwira ka suudu te tawi ni ɗum kam mi gayni mapade han fottuta mi noddi kadi fayi bimbiɗo e Mariama Touré tokkodiri kanka ɗo nodditilam tawtumalan ka lawol woni siko min noddimo 2 heures jemma min woyi ko min noddi o landila min ko min woni baben e fune ɓentato rewɓe ko min woni ko noddimo 2 heures jemma woni ɓor jam après mi sifanimo o wila gasi joni mo arde aray ko noon feƴƴini hande o laati nene goto an ɓawa noddina ha mi retarde argol woni si a arali dey haray a andu sa tawi ɓeygma maayi haray watta juwe ka wolanolan ɗum ɗon hande kadi tawi mi andaki moni min nangi lawol haw jeeñ argol ka ça aussi ok mais salmine taw darande assistance médecin d'urgence fo ayota partenaire ɓen ayota présidente meɗe Mariama Touré no sutorɗon ɗo ni kamboɗoroɓe ɗo wonde baba suudaɓe tatojuɓe ɓe no nani koɓe sifani en ko noɓe libérira no Ignace ɗin ha noɓe yewtirnon donc ha noɓe libéri ɓe noon kamɓe paykoɗo hankin donc ha noɓe nafimo noon kanko nene bobon fi premier pansement makko Ignace ɗin ha no tawi ɗo opération makko hanki ndiyam makko yani ɗo firtori keɓe ha noɓe noddirmoɓe kala tamfiɓe walluɓe ambulance par ce que bentouraya koyaɓe woni ɓe wini wawataɓe wadde ke muɗum piiji ɗin ha noɓe addiri mo noga clinique gaɗe à l'instant o nantaɓe felaɓe joola dam e ɗo lekkanko o wattitade donc waɗuɗomo ɗono koni ɓeyni kala tan ɗo ɓeɗo ɓe wiilam haysi mi mabaki ha ko feƴƴiti ɓenni ɓe waway ƴettande la charge fi muɗum haray ɓe waway walludemo ha hetta cellal makko ngal ha hetta cellal makko ngal alhamdulillah déjà l' espoir alors est là ɓe wawi en wollude kamɓe docteur ɓe ɓe wawa jippudemo si Allah jaɓi ɓe wawa wattitagol mo firti ko ha temmere nden serla si Allah subahana wa taala o newni donc haray e fe noon ko waɗɗon ko hito e amen par ce que so waɗi hito gara ɗum tijjiɗe mais wawa wadde goɗɗum haray ko ɗum waɗi ɗomoto haray ko mari yon hito ko fi yon faabolam wallita gollam ɓay ɓe ɗuɗiraka moyen fi no daɗira par ce que sa nani ɗa selli ko so tawi ɓeygure ma nde no selli sina ɗum ara sella kono so tawi ala moyen ko neɗi ɗomunen ɓe wulliniɗa ɓe taƴiɗiɗa wawa walludema ɓe haray ko ɗum noddiro jemma ko fi yo faabolam ko ɓuuri yawo joni awa wonɓe dade assistance maternité tata hewɗo partenaire ɓe ɓen baba bobo huwi fajo meɗen e wallitoɓe fino ɓe dandinira ɓeygu maɓɓe ko wawde ko ɗaɓɓugo cellal ɗaɓɓugo lekki cellal ngal ko Allah hokkata donc minen kadi min fuɗi juuɗe moɗon ɓay ko ono wowi wallitade ONG wallitoɗen en fof meɗe wallitoɗen ɓeɗoɗe e nane o wolanilan ɓe landiki on mbuuɗi ko ɓuuri ɓe landi on ko fi ko ɓeydi ɓe wawa e wallude lan ɗo ko ha hetta cellal makko ngal ɓe wanno calcul ɓe wanno calcul wondema wanno frema fof ko jelu hawrata ordonnance o duwa sodede ko fou ordonnance on ko jelu hawrata ɓe ni ha e coggu golle maɓɓe ɗe fou coggu golle ok a traitement on fof ɗokko ko tout ça ok ɓenni wo ko jelu ɓe wi ɗum ko hawrata ko 1 million 1 million 900 kono ɓeyni ɓay ɓe wowi holirde ha accarelan 1 million 700 donc ɓenni mi jonnaɓe taw ɗon ɗo mi jonɗo 300 mille taw yaɓe darno ɓe ɗaɓɓira matériel ji par ce que ɗum ɗo wawata ɓe wata e mindela min mi heɓoya ko fof kamɓe ɓe yaha ɓay kamɓe koɓe docteur fi opération kamɓe wata heɓidirɓe heɓidirade ɗum yoɓat ok cela veut dire que 1 million 700 ko landa ɗon ko 300 mille wawa heɓde pour le moment donc musidɓe men julɓe ɓe nottimen ɓe waɗi himɓe meɗen andi kadi de wonduno kadi e nawɗo kadi l' autre côté de l'hôpital régional de la Tessi c'est après là-bas que je me suis dirigé vers Koya mi ari mi tawi ɓe gaaɗe mi ari mi hewtiɗoɗe ɓe wolanila on contrandu mais ɓa minen kadi mi wawata wondirde maɓɓe kamɓe ɗuɓɓe mais waɗani hitoy onon partenaire ɓe amen ɓe ɓe musmi yiwɗo o émission ɗoɗe en nani e maɓɓe ɗoɗe que 1 million 700 mille ɓe landamen ɓe jonniɓe ɗum avance de 300 mille fiɓe wawa kippude ɓe moɓɓe nadaɓe ko bloc kenen tiɓe wawa repara opération makko donc haray ɗen duwa hôpital o 1 million 400 mille francs en donc haray miɗen tuuri juuɗe moɗon miɗen tori on fi Allah wotana tiiɓe
walliteme me wallitoɓe ɗo par ce que ɓe hatodiri e ballal Mourane ɗuru deñande o yino sutoɗo no an image fiji ɗi wela fiide wonaɗi fof wolaten mais en tori ko jama ɗiɗi mo be kam mari kon wittagati yo wallito e wallitoɗen ɓe ɗo ɗe nous sommes à l'instant à Koya nous sommes à l'hôpital meɗen tori jama ɗiɗi yiɗo émission mo woyo partage ha yewta walla ɓen ɓe ɓe wallito en fino wawi wallidenene ɓoɗo demo gayna soñji makko ɗen ɗo joni hara e wawi moƴƴinirde piiji ɗin wallito ɓen ɓe yoɓen hôpital ɓaa ko ɗum ɗo ɓe landagaɗe hara yo Allah okko ɗum mo cellal nafaygal minen kadi nelal ngal yettike o Mariame Touré nelal ngal hammi ardi gaɗe donc min nelta jonka nelal ngal e makko si Allah jaaɓi si partenaire ɓe amen ɓe réagi si mbiɗe andan ɓe woɓe réagi so par ce que kala mo ɓe yi hato jinɗo e ballal ɓe wallay o tigi donc si ɓe réagi si Allah jaaɓi en gollay tigi enen il faut si Allah jaaɓi nani inchallah Allah okkoɓe cellal nafaygal mum nafayɓe goɗa barke maɓɓe okkoɗa kadi ɓe ala ɓen juriyaji nafayɗi haray ko wono min Touré hara mi salmini o ene yetta on ko assalamu aleykum merci